خب درود و عرض احترامات هموطنان به نهایت عزیز گرامی و ولی قدر. امیدوارم که یکایک شما خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشین. واقعا هر روزی میبینیم بالای سر این بگیم مهاجرها اون وزمینی و وزمینی و تمام قانون های پارلمان روس هم باشه بالای سر این ملت است، بالای مهاجرت است. و ما یک کمی پیگیری کردم از گوناگون طرف ها. البته که فکر کنم خیلی شما هم دیدین یا ندیده باشین. اول کمی میگم، بعد خلاصه خدمت میگم از این وضعیت ها. روس چی میخواه و چرا بالای سر این مردم مهاجر بگیم داره این روزا را میاره. امروز خبرهایش از رادیوی آزادی و از دیگر رو بگیم گوش کردیم. تصمیم روس برای مهاجر که با پتن کار میکنه، یعنی چیزی هم اجاره داده نشود، اجازت نیست. و آدمایی که بگیم با پتن کار میکنن یا مهاجرت میآیند، شهروندی روسیه ندارن، برای اونا اجازت بر کار در بازار و در دیگر جا نیست و هر انسانی که خانه هم باید برای اونها نته. یعنی توی درجه اپوش نشیدگی بگیم سیاست روس بگیم خودش معلوم شد که یعنی آینده ایره چی انتظار است. و این اولین قانون هم نیست، آخران قانون هم نیست. یعنی این بگیم که حالی با دوام داره. این حال دارن میگن و من بعد از اون پاسپورت دارهاش هم میگن. خلاص بگیم همه قانون بالای سر همین مردم غریب تصمیم گرفته شده ایستاده است. خلاص من از این همین رفتارهای بگیم روس که بالای سر بگیم خصوصا ازبک و تاجیک قرغز گرفته ایستاده است، بیشتر وزمینش بالای سر تاجیک است. من کمی امینو را بگیم امو چپ روز تحلیل کردم. یک چپ روز تحلیل کردم از این بگیم که یک خلاصه براری کردم و همون خلاصه های خدمت میخوام برای شما بگم دوستای عزیزم. البته که انسان به خطا نیست، شاید اشتباه باشه. البته چرا روس این کار کرده ایستاده است؟ روس یک عادت داره، میرینکو با در بالای همون ریدگی خودش واقعا با خودش ره میگرده، یادش میبره یکی ریدگی درجه یا که برقصدانه ره میگرده، هم بوی گوش پستر شود که با ره میگرده، میج قوره که با بلند شود بوی گوش. یعنی یک طبیعتی بگیم یک نوع انسانی دارن. اصلا من نمیفهمم میره، من سیاست گفته نمیتونم. اون کاری که اینا امروز دوران انجام میتن من ایره یک سیاست گفته نمیتونم. واقعا یعنی یک ضعیفترین اگر سیاست هم باشه، ضعیفترین سیاستی هست که اصلا یک انسان درست با عقل من فکر نکنم که این کارو را کنم.
ببینید دوستای عزیز من تنها مو از فکرهای خودم تحلیل ها میگم که اوروس چی میخواه. اولین کار میخواه اوروس توجیکیا بگیم که جنگ روی کنه. البته اول با وعده پول که او گفت برای مردم شما را ما پول میتیم بیاین جنگ برین و قسمتی را فن کردن سترویکا میبریم، قسمتی را فن کردن شما جنگ در درون نمیدروین، فقط همون بیرونو در بیرون جنگ در اکوب میکوین، دیگر همون ساختمون میکنین، شما تجربه جنگی ندارین، جنگ نمیرین، اونجا رفتن پیش دختن از قفا ترسانده او را بگیم که نابود. اوروس ده ها پریوم خدا بالای سری بگیم مردم تاجیک استفاده برد که چه خیلی جنگ برای اینجا. یک چیز دیگر موندگی است، امام علی رحمان باید افیتسالی امضا مونه که یعنی شهروندی مرا چه خیلی که ما در تاجیکستان ابلاغ میکنم خدمت میبرم و شهروندی تاجیکستان با اوروس همه حق بده که با حکومت روس با مطابق قانون همین حق بده که یعنی ما سیوزنی که ابلاغ اکبر باید بروان روسیه را یا حمایت کنند. از نگاه من است این چیز، برای که با مطابق بعضی همون قانون هایی که نگاه کردم تاجیکا دیگر اختیاری جنگ نرفته ایستادن. تاجیکا دیگر بگیم که فهمیدن که اونجا یک میسروبکه است، اونجا میرای دیگر همون میزنه دیگر رو در رو چی میشوه. خلاص تاجیک فهمید که اونجا جای تاجیک نیست، از اونجا زنده نمیگرده و با امید گرفتگی هم 1 میلیون 2 میلیونی وعده دادگیش او پول نمیگیره و ممبره میره و موقتی تاجیک رفتن بس کرد. اینه امروز شما که ما در یاردم نمیتین جنگ نمیرین، یعنی ما شما را دیگر در اینجا اجازت کار فعالیت بگیم نمیتیم گفته ایستاده است. خب بگذار بگیم که اجازت فعالیت نتا، بگذار همون عقل خودشون کار فرمانن، همون آن کاری که کرده ایستادن ادامه بتن. خب این کار به ضرر کی تمام میشوه اصلا؟ باز امام علی رحمان واقعا بگیم برای از برگشتن مهاجرت بسیار بگیم که یک در وهم زدگی است، واقعی در وهم زدگی است. برای چی؟ برای آن که اگر بسیار نه یک 10,000 مهاجر اگر هم تا برگرده 10,000 بسیار نه، هر یک مهاجر نون دهنده بگیم 5-6 نفر است. انمو 10,000 با همون بگیم که 5-6 بگیم باز بلوشته اضافه کنیم. میدونین؟ یعنی که اینقدر انسان بگیم تای 100,000 انسان، یک 10,000 انسان اگر بیایه 100,000 انسان در تاجیکستان گشنه میمونه قریب. واقعا ما میگم این چیزه دیگر میدونین بگیم دزدی هم سر میشوه، کشاکشی هم سر میشوه، لوبای بیسپریدلی بیسپریت که سر میشوه. یعنی این نارامی بگیم شیدن تاجیکستان امام علی داوی گدنه نیست. برای چی؟ برای اون که یا تشمی قپی محکم میکنی، تشمی قپی محکم میکنی و شرایطی نداره امام علی رحمان یا حکومت یا ارمی امام علی رحمان بگیم که 100,000 به قپه برای محکم کنه. یعنی این شرایط نداره، یعنی 10,000 شرایط نداره که برای محکم کنه و ایره به قپه. این اولین چیز. و هر اون میلیسای تاجیک هم خودشم میدونه که بگیم اگر یک پینخاوس شوه
یا پین هاوس شوا در اونجا اولی استرادت میکردگی خودی اولادی همون میلیسا میشه، یعنی خودی میلیسا یا زنش یا فرزندش یا اوچش اولین انسانی که هم یا استرادت میکنن پدودار میمونن، بگیم زیر همون نینویس و همون زیر تلپا میموندگی و هر انسانی که در دستش یک چوب سنگ غلطید میدوه خونه میلیسا میدوه، میدونستگی خونه میلیساش نمیدوه، این چیزا بگیم هر یک میلیسا هم میدونه، پریکراس نمیدونه، برای که خیلی همو از همو اهل اولادای خودمون هم بیشتر هستن کار میکردن در این ساحه بگیم و زمانی او در کوچه و خیلی حراس میکنه در خونه میشینه، باور کنین از دوملو در بسیاری خدا میگه که یگان چی نشوه که به خدا و چمونه فلان میکنن، زن کودکمون های مردم فلان میکنن، اونا شو برای این چی ساحه بود، این وابشه ما زمان استالین گذراندیم این پریکازای ایجاد دیگه نمیشوه چیکار کنیم و اکثرش پرتفتن برآمدن برفتن گفتن نمیکنیم کاری بچه نمیشوه، گفت نمیشوه پریکازایی که وابشه قانون دانست نمیشوه این کار رو کرده، فردا یا انقلاب میشه یک چی میشوه او 4 سومدو را میگریزه میروه، ما چی کار میکنیم ما را میگیره و چمون فلان میکنه، خیلی اولادای خود ما میگفت که کار شوخی نیست، یا که بعضا رفیقای خودم که بگیم در همی ساحه کار میکنن. خلاص کلام بگیم یعنی این من کردن دیگر قین میشوه و زندان کردن کشتن قتل کردن قطعی اینا پیش راش گرفتن نمیشوه، برای که میگن گشنه بشر میزنه، وقتی در خونه فرزند گشنه موند، وقتی در خونه مادر گشنه موند، زن گشنه موند، جورتا میکنه در هم خیلی حالت ها بگیم زنگ زدن یک نمیدانم یک چی کردن. خلاص بگیم که خیلی عموما مسئله هست. خب یا کی نمیدونم ازبک تاجیک عموما کارگر از و فکرم سودستان داریم اوروس میرینه در بالای راه میگرده، یعنی که بسیار نیابدوم نشاگ میگن اوروس این چیزا را زیاد کرد در همه حالت جنگ، بگیم که از هم بگیم سیاست توپوی بدنشه بگیم که نشان داد اوروس چین سیاست داره، عموما در سیاست 0% در سیاست فقط دروغ قطعی میخواند مو بازی را میگه گپ میزنه که این هم خیلی یک دروغ خراب هست، این چیز این هم تری یک خراب قطعی میخواه اوروس بازی را برا. ببینید روسیه را خصوصا تمام همون کارهای بگیم همون بازار و همین کارهای بگیم که اون کاری که اوروس با پول نمیکردگی کارا تاجیک میکنه، ازبک میکنه، تاجیک میکنه، ایمیگرانتی گفتگی است، یعنی اینجا دیگه آذربایجان هم داخل میشه و ارمنیا هم داخل میشه و ایمیگرانتی که گفتی همش در داخل میشه. خلاص در تمام همون دکان هایی که بگیم همون کارتوشکا و پیاز و همون سبزوات و بازارچه‌هایی که هستن کار میکنن، این بگیم ارمیان، آذربایجان، ازبک، تاجیک است، یعنی بیشتر تمام اسکلاد هایی که کار میکنن اینا همش زنای تاجیک و ازبک هستن، قریب همون 90% بگیم اشتباه نمیکنیم، همین سارتیروفکا، اوپاکوفکا، تمام مگازین ها در کار میکردگی بگیم همون کارهایی که تازه میکنن، همون چیزاش هم جا بجا میکردگی، همین اینا بگیم قوای کاری که ارزان ترین کار یا تاجیک میکردن یا ازبک میکردن. اگر اینا براوه هزارها لفکا و محکم میشون،
як тавдатани ҳазорҳо лавкаҳо маҳкам мешавад. Яъне ҳамон картошкаву пиёзу руған майдаву чӯйда мефурӯхтаги ҷо ҳазорҳош маҳкам мешавад. ва як кампири урус мисол тай домашда як лавка бад як тоҷик ё як узбек дар оҷа кор мекард, як дукончаҳои карда. ҳамун кампирҳои дом наздик буд меомадан дастрас бо тоҷикои мо узбекои мо як одат доранд бо хутухонаша ҳуч када пакетоша хубанда мебаранд мета. Яъне ин маҳкам шава агару кампир бояд ким киҷо брава харид кунад. Яъне ин маъноиро дора аксар бозорчаҳои бигем байни домҳо маҳкам мешава азбаски бозорчаҳои байни домда единствени мефурӯхтагӣ аз урус пиряшкӣ мефурӯшад. Русски пирашкӣ ё водка ё сигарет мефурӯшад. Ягон тайма урусҳоро надидам овушу бигем бираванд аз базаҳо бигиранд биёранд савдо кунанд. Яъне тари шояд редка боша ягонта. Яъне ин кора урус намекунад. Агар бикунам конкуренсия поён рафт, нарх боло меравад. Нарха поён мекардагӣ конкуренсия аст. вақте ки рақобат ки набоша, ранги эмомаливори рақобат ки набоша, чизе ки хоҳад дига ҳамун продавец кардан мегира. Яъне ӯ метавона нарха боло кунад. ин кори ҳамун неабдумани кори бигем урус, яъне ҳукумати рус мегӯянд қаҳри девона, зарари девона. ба ин кораш боз бигем ки даҳҳо ҳазор инсонҳо боз гушна мемонанд. Яъне қиматӣ мешавад. ӯ тоҷик мерава аз ким кадом киҷоҳо шаво ховна карда мошинда тарбузи харбуза ва ангуру ва ғайрара бор мекуна мегира меёра бигем ки шав ховна када соат 1-2 шав хеза рафта бечора аз складо бор када оварда саҳар қати свежи ангуру тарбузи картошкаву пиёзу ва ғайраҳоро бигем барои мардуми рус барои хӯрданаш пешниҳод мекард. ана ки як кризиси калон бигем дар Россия наме аз киҷо биёвум, дар киҷо ҳаст, фалон ҷо да як магазин мондааст, ё ки дар фестивон ҷо як магазин мондааст. медонӣ намира. Яъне заправкора урусҳо мераванд дига хичон мекунанд. ӯ ҷода бачаҳои узбеку тоҷик меистод ки урусҳоро мошинша бигем заправка мекарданд. хулас миллион корҳо. мисол дарои магазини дигар ҷода ё шустушӯи дохили магазинҳо, идораҳо, ҳамаи ҷора бигем инора духтарои тоҷик, узбек бигем модарҳо, яъне ки занҳо ин чизҳоро мекарданд. имрӯз урус ба ин ҳадди ҳаракаташ мехоҳад ҳамаи ҳамин чиз бигем канда шавад. яъне 3 рӯз баъд метавонем ки дигар Россияро як каме баъд бигем ки большой свалка бигем мешавад. яъне як свалка ворӣ мешавад. барои он ки ман худам шахсан дар Россия будам ва дида будам рафтори руса, зиндагии руса бигем фарқият аз ҳамон бигем як ҳайвони бешох намекунад. похуша ҳеҷ кор намекунад. ва аксар маладёжи рус бигем ки бурдан инаи қадарша дохили ҷанг дохтан киштан. ая тараф қувваи корӣ уже кам шид. ая тараф чӣ қадар дигар занҳо бева монданд, духтаро, ҷавоно мурданд. хоҳӣ нахоҳӣ бигем ки ин як хавси калон дар Россия бигем ки мешава. барои ҷанг бениҳоят тӯлонӣ шид. охирон ҳамун шанс ё варианте ки бигем ки мардуми бигем ки ҳамин тоҷику узбек буданд ки шиками кампирро бевошона бигем сер када истода буданд. яъне таъмин када бо нархи арзон бигем оварда таъмин карда бигем истода буданд ҳамон чиёшона. аммо имрӯз бибинем ки даҳҳо, садҳо ё ҳазорҳо лавко маҳкам шида истоданд. яъне маданияти уруса мо дидем ки чӣ маданият доранд.
گویا که یا میروند در دیگر جا میگه کلتور میآموزد. کلتورشون دزدی است. اونم کمپیراشون دزدی کردن که سیور میدزدن، اولچور میدزدن. خلاص گشنه بدگیشون نشون میتاش تو народ голодный народ. Вот и все. میدزدن. یعنی در روسیه هم دزدی دیگر اوج میگیره. بسیار بگیم عذابی کلان کمپیرها کلان سالها میکشه یا شو که میروند میدزدن یک کار میکنن مثل همون باندیتیزم 90 برگشته زنده میشود در روسیه. این باندیتیزم که بود اما و یک بگیم که حال کلتوری در آمدگی بود، یک باندیتیزم بگیم یک فاشیزم در روسیه بیدار میشود. یعنی اوجه بیدار شدگی است که امروز فاشیستا بگیم این دوست و پدران حتی که با نام روسگواردیا میروند مردم غارت میکنند یا نمیدونم امروز تاجیکا را دپورت کردن در خود همی فاشیستا بگیم دست دارن. خیلی بگیم که روس با این تصمیم گرفتگی که عین حال سیتواسیایی که همین وزمینی که این کشور داره و در همین وزمینی خیلی مردم تاجیک بیچاره ها بگیم یا زنای تاجیک یا ازبک یا زنای بگیم یا مردای تاجیک ازبک بگیم که شب و روز خونه کرده 4 سم پول کار کنم در تاجیکستان دنونی دیگه اوچم دا بتم زنم دا گودکم دا بتم گفته باور کنین از اورنبورگ از دیگر جو شبونه من خدم کردگی میرم شب دراز گازل های میکردیم که بگیم بریم در فلان جا برسیم بار بگیریم از اونجا بار گرفته شب دراز گازل های میکردیم که سحر قطیبو بیاریم برسانیم تو که بزرگ در سودا کنیم با میومدیم خوالو سودا میکردیم. یعنی خیلی نرخ ارزان هم میدادیم ما از همون کپک فایده میدیدیم نه که به هر حال ما این کارا میکردیم. امروز بگیم که این چیزا از بین میروه و این کارا را روس‌ها خودشون نمیکنن. اگر همون دارش بکش روسی کارا نمیکنه. ما ایرا بگیم که گارانتی کنم. و روس امروز دوره مثل همون یاد داره نه پالچکا بود که بازی میکردیم پالچکا را خیلی گردنمون قطعی تو میدادیم و پوچامون دا تو میدادیم بعد بگیم که یا بعد همون را بازی نمیتونستگی و دام میشل نو سر کردن دا چخیلی بود دم ایسو تو میزدی دا کلت میزد ایسو تو میزدی دا پشتت میزد ایسو تو میدادی که در رود میزد. یعنی نمیتونستیم درست تو دادم را بازی درانده. روس امروز همون است. همون سیاست بازی کردن نمیتونه. همین ایسو تو میزنه در سر خودش اوسو تو میزنه در روی خودش. یعنی که همین واقعی بگیم انسانی که همین سیاست مدار نیست یا یک سخیمایی بگیم که نمیدونم یک تربیه یک سخیمه قاقشیده است که یعنی که همون ایدئولوژی است از همون بیرون برآمدن جنایت است. یعنی از اون بیرون برآیان نمیتونن دیگه کار کنن. امروز روس دوره اینا همون بگیم که همون حالا داره. یعنی از اون ببرویه از همون دورچه بگیم سیاست خودشون اگر ببرویه روس کار کردن نمیتونه دیگه. کار کردن نمیتونه دیگه. یعنی اولا کارش میبره دیگه عقلش نمیگیره چی کار کردن. برای همون در داخل همون دورچه تو خورده ایستادن ایس میان در سر خودشون میزنن اوس میرود در سر خودشون میزنن. هر طرفی که دیگر اینا تو بخورن بگیم که سر خودشون در زده ایستاده است. همون ریشینی هم تصمیم های گرفتگیشون بر ضرر خود تمام شده ایستاده است. هر تصمیم میگیره بر ضرر خود تمام میشه. برای همون دوستای عزیزم
برآمدن شما از روسیه، از برآمدن شما باید روس بترسن که اگر یا بروند از ما چه خیلی مردم کارمیت میکنیم، چه خیلی مردم توزه میکنیم، چه خیلی مردم این همی زمستان شاهد شو بده. نه این همی زمستان شاهد بدین که یعنی روس رگشته نمیتونه دیگر در داخل برف. شما از این چیز نترسین که شما را دیپورت میکنه و بگیم که تمام شما نه. باور کنه شما در روس نیاز ندارین. نه که متاسفانه شما این چیزا خودتون درک کرده نمیتونین. روس در شما نیاز داره. باور کنین دوستای عزیزم، شما اصلا در روس نیاز ندارین. یعنی شما قوه کار هستین. شما باید کو فخر کنین، ناز کنین، نمیکنن بکنین. نه که میدوین میرین متاسفانه همون عقل انسان نباشه میگه که همون مفکور عقل که میبخشین عقل نکو همون مفکوره انسان نباشه که قدر خودشه همون بهای خودشه دادند. اگر همون انسان بگیم که نداشته باشه همین چیزه، انسان باید بسیار بگیم که یک بیقدر میشه. یعنی خودش بگیم بهاگذاری کرده نمیتونه. امروز داریم خودی مردم تاجیک ما عیناً سر همی است که تاجیکستانی یا ازبکستانی همون خودشون بهای خودشون گم کردگی هستند، قدر خود گم کردگی هستند. در اروپا ببینین یک رابطی را ببینین، یک رئیس میترسه که یک رابطیشکو را پرتویا بروه. میدونیم برای چی؟ برای اون که برای چی در اروپا حق کاری قیمت است. ما میتونیم همین اروپا را هم حق کاریش برینیم و پگه بیم بریم در سومی 4 پرشکی کار کردن بگیریم. بعد لوبای را باتداتیل میگم برای رفتن میگه که جای میره. ما همون اینا توجیک میاد در اینجا کار میکنه، اینا ازبک میاد در نمیدونم چند تنگه کار میکنه. نه یا میگه برا ما در روسیه هم خودمون همین احوال کردیم. همون قیمتی بگیم که قیمت خودمون ارزان کردیم. در روسیه ما خودمون یک بسیار بگیم که ارزان کردیم، قدر خودمون ارزان کردیم، قدر کار خودمون ارزان کردیم. از بس که ما بگیم که چیکار میکردیم نرخ مونده نمیتونستیم. برای ما این اروپا واقعی از یک کارگر رفتنش میترسن، واقعی میترسن. کار شوخی نیست. میدونیم برای چی؟ برای اینکه اگر بروه برای را بگیم که جایی را ایواز کردند با یک کارگر دیگه میون. با او کارگر اولا یافتن در کار، آوردن در کار، دگاور کردن در کار، قطیوب و موه کردن در کار. یک علا کار داره. و کارگر دیگر می اومدگی بگیم که شاید از کارگر پیشترش با نرخ قیمتتر طلب کنه. برای یک انسان در یک کار خوب میتونه کار کرده، او کارگر خوب است، میترسن اوتاری کارگر پتیریت کنه. در روسیه این چیزا بگیم که ما چیکار کردیم، ریدیم پرتافتیم. خیلی تاجیکای خودمون ما جایهای را دیدگی هستم. وقتی میریم یک تاجیک میگه که این همین مثال گیریم همین 100,000 میشه و همین کار، او روز میگه 80,000، میگه که نه 100,000. بار بداگیش که ایش میگرده میگه که براتن یا заводим сделаем. уже بار بداگی ایشش میفروشه برای پول. در عادتا چی میگن؟ میگم اون اکنیم یا ازبکو میکنن. گپشون نمیاد. این نمیرم اون اکنیم کی میکنم یا ازبکو میکنم میرون. باید کجا ما کار میابیم. یعنی تاجیکی ما یا ازبکی ما یا ازبک هم همین خیالات داره. ما نکنیم تاجیک میکنه برای هم بیا لوچی ما میکنیم. همین خیالات قطعی زندگی میکنه. ما خودمون قدر خودمون نمیدونیم متاسفانه. اگر ما مس و اروپا بیاییم شاید ما اسلوب اروپا را بشکنیم. یعنی که اون چیزی که اینا داشتن ما شاید این اسلوب را بشکنیم. شاید ما بگیم که باز اینجا هم خیلی کنیم، نرخ را بزنیم
ва дар Европа ҳам мо мушкилӣ биёрем. Мо баъзи ҷода бигем ҳам хубӣ меёрем, баъзами хубимон ҳам мушкилӣ ҳам меёрем дар оҷа. мефаҳмед? мисол мегирем як одами коркини ҳамун давлат боша, агар ҳамун минтақа боша ва мо меоем дар оҷа бигем ки кора чӣ кор мекунем, ӯ одам 10 сум да кадани боша, мо да 3 сум кадестем, 5 сум кадестем ва корфармон да хуб аст ки 5 сум да бикуна кора ва оҷа ӯ шаҳрванди ӯ ватан бекор мемонад. мо стандарт қадри на як инсона оцениват карда метонем, на ҳамун қадри худмона баҳо дода метонем, на қадри як инсони дигара баҳо дода метонем. барои мора муҳим ҳамин жилуткамон пир шава, яъне ҳамин одата дорем мо. аз ин чиз натарсен. шумо баръакс аз ҳамо аввал бояд стандарти худтона медонистен ва нархи худтона медонистен, нархи коритона медонистен, на ин тари капека ва мапека да бирен кор кунен. мегуфтен не намекунам ин кора. албатта ӯ кора бояд ҳатман ҳамисол бикуна ё ҳамин чӣ буд куна. яъне ин чизе нест ки ин чиза бигем ки поён кунем. хулас гап дар сари ин намерава, гап дар сари минус ва плюсе ки бигем имрӯз ҳамун чӣ хел гӯем ҳамун необдуманни решение бигем Россия ё тасмимҳои Россия ё тасмимҳои хому пучи Россия бигем ки ино гӯё ки як тарс дода истодан ки ин бар зарари тоҷик тамом мешавад, тоҷикистонӣ тамом мешавад ва аммо не ин чиз ҳеҷ вақт бар сари тоҷик ё тоҷикистонӣ тамом намешавад. агар гарчанд бар зарари тоҷикистонӣ тамом шава 1%, 2%, аммо 90% бигем бар зарари урус тамом мешавад. урус ҳамо кармит кадестем, тоза кадестем, нигоҳ кадестем, вақти меҳнатмона гирифтестем. мо гадоӣ накардестем дар оҷа. мо меҳнат кардестем, ҳақмона гирифтестем. агар мо бибироем бирем, яъне ин ҳамин меҳната бояд урус худаш бикуна, намекуна урус худаш, ё ҳамин меҳната бояд аз дигар ҷо биёранд. ҳамин хел аст. албатта ки аз куҷо мегиранд меёранд? аз Афғонистон. ҳамин хел аст. ҳеҷ вақт мардуми Афғонистон мисли тоҷик намешавад ки бигем он коре ки тоҷик дар оҷа братан я за тебе это бесплатно сделаю, ти хороший человек, гуфта корои ними корша чиқириёша бепул канда медод, ё намедонам менталитети тоҷикистонӣ, мафкураи мардами тоҷик боли наздиктар ба урус буд, барое ки 70 сол ба ҳамин табиат калон шидагӣ буданд, ба ҳамин пропаганда, ба ҳамин бигем ки чиз калон шидагӣ буданд. аммо назар кунед, оё афғон бигем ки ба урус туғрӣ мегира? афғон аслан ягон мафкураш туғрӣ намегира, ягон фикраш туғрӣ намегира, ягон бигем чиш туғрӣ намегира. хоб оянда чӣ мешава иҷа? оянда иҷа бигем хеле як баъд нофаҳмиҳо мешава байни бигем ин оле гуфта истодааст аз Афғонистон муҳоҷир меёрем. як ба ин реклама аста ки ин чизе нест ки ҳақиқат дошта боша. хоб яъне ки урус бар зарари худаш кор карда истодааст, на бар зарари шумо. ҳеҷ вақт аз ин чиз шумо дилшикастам нашинам, ватанои азизам, ҳеҷ вақт натарсинам. ҳатто ки ман дар аврупо ҳам бигем як чандин чизо да ман пешниҳод кардагӣ ҳастам ки агар шумо хоҳен ҳоз яъне зарбаи зура дар урус бизанен, агар зарбаи зур мезадагитон эмигрантҳоро бировардан, яъне шумо агар эмигрантҳоро ҳадиақал 6 моҳ иҷозат битен биёя кор куна, 6 моҳ баъд бирава, бо 6 моҳ баъд биёя, барое ки дар 6 моҳ яксола пули Россияша кор мекуна дар иҷа. ё 7 моҳ иҷозат битен, бигем ё 8 моҳ 3-4 моҳи дига дар хонаш беста, 8 моҳ дар иҷа беста иҷозат битен. яъне ки давлатҳо тақсим кунен, 28 давлати Аврупо ва ғайраҳо, шумо тақсим кунен муҳоҷиро бигирен. ҳамин як муҳлат бигем ҳамо визара прямой дар аэропорт бизанен барои мардума.
ҳамин фурудгоҳе ки фуромад омад бизанен визаша ва бигем ки ҷойҳои корӣ таъмин кунен. ҳамин қувваи корӣ ки аз Россия бибирояд, Россия поли миёнаш мешканад. единствени ҳамон мардума таъмин карда, шушта, шакида, тоза карда истодагӣ ҳамон сахттар ша бугум. абиё сахттар ша нагум. Хулас ҳам палисоси урус, полшакаки урус палисосиш и бигем мардуми мо аст ва хӯрок таъмин кун поварш. Агар ки мо бибироем бирем аз уҷа бигем миёни урус мешканад, воқеъ миёнаш мешканад. Ино зур зада истодан ба як нацизм, мардум да як фашизм, ба мо тариқи чиёшон фашизм гирён карда мардума ненавистича боло кардастанд. Не ки мардум се рӯз баъд пушаймон мехӯранд ки чи тоҷик канӣ ҳамин барф бориданда хичон дод воишон биромадагӣ буд биромада. Кани тоҷико где рабочие, почему улица нечистые гуфта дод воишон биромада буд барфда. ҳоли се рӯз баъд аз гишнагиву дигар бозорҳо аз байн мерававу дигаро аз байн мерававу кӯчаҳоро руфтан дар кору, мусорора гирифтан дар кору, намедонам набагем асфалтҳоро, тротуарҳоро кадан дар кор, асфалт кадан дар кор, фасадо задан дар кор, краскаҳо кадан дар кор, бигем дуконҳо ҳазор намуд авқото, хӯроко, шашлику, шаурмаву миллион чиза киё мекарданд? Азиятҳо мекарданд. ҳамаи чизо маҳкам мешавад. Як ҷавон мехоҳад бибирояд як инсон шаурма бихӯрад, нест шаурма. Маҳкам шидагӣ. Мисли ҳамоне ки KFC-ро маҳкам кардан, ҷош довардан, намедонам, RFC кардан, ҳамон идеяҳоро дуздида овардан, RFC кардан. Оё тонист ҳам RFC-шон кор кардан? YouTube-а бастан рутуб кушодан. Оё тонист рутуб кор кардан? KFC-ро бастан RFC кардан. Оё тонист ино кор кардан? Не. Барои ҳамон мегӯям ку ҳар ка ҳамон табиати корӣ хича дорад. Ва ин табиати корӣ ки мо дорем, агар уруса 1000 соли дигар бо перевоспитат ка ин табиата пайдо карда наметавонад конад. Барое ки барои моро муқаддасот аст. Падар, модар, зан, фарзанд. Яъне ки ин чизое аст барои мо муқаддас аст. Ака, додар, апа, хоҳар, оила барои моро муқаддас аст. Мо любой кора мекунем ки ино гушна намонад. Кӯчаам мерӯем, любой туалетчам тоза мекунем дар кор шава, нағзиш дар нағзиам мекунем, гандагиш дар барои гандагишам мерем. Ҳамаи кора мекунем барое ки мо як чизе дорем ки барои мо муқаддас аст, набояд ино гушна монад. Любой кора мекунем. 10 соатам кор мекунем, 20 соатам кор мекунем. Аммо урус дар зиндагии сел муқаддас надорад сел. Як муқаддасаш арақи пива аст, ё медузда, ё металба. Кӯча мебиро брат, дай там ези тебя там рубль, дай брат. Гуфта кӯчада металба. Халос. Яъне ки вақте ки инсон дар ҳаёти худ як чизи муқаддасот надорад, цел яъне ки як муқаддас надорад, арзиштарин чиз дар ҳаёт надорад, ӯ инсон дигар ҳам як инсони ёвоӣ ворияй. Барои ӯра мисол ҳар як тайта Россияда барои худат кор накардем, ё дар Аврупо, ё дар дигар ҷо барои худтон кор кардагӣ нестем. Цели шумо чи ай хона мебироем? Барои фарзанд, падар, модар гуфтам. Яъне муқаддаси шумо аст дар уҷа. барои шиками хитон намеоян уҷа кор кунӣ. Шиками хитон боша агар намедонам я бало када сер мекунӣ. Яъне ин чизоро урус дарк намекунад ки мо муқаддасот дорем, мо цел дорем, мо кор мекунем, мо даромад меорем. Муқаддасот урус надорад. На падар барои ӯ муқаддас аст, на модар барои ӯ муқаддас аст, на зан барои ӯ муқаддас аст, намедонам, на динаш муқаддас аст. Урус ҳичи муқаддасот надорад. Нест дар урус муқаддасот.
نه فرزند مقدس است. برای همون این آینده نداره. وقتی که انسان مقدسات نداره، цел نداره، در حیاتش یک چیز مهم نیست، در حیات او هیچ مهم نیست. یگان چیزی مهم نداره در حیاتش. یک چیز مهم داره، عرق. خلاص. برای همون او شکسته میشه. میفهمی نمیره. شکسته میشه و او دور نمیره. اوجه شکسته شدگی است. یکوتیا امروز میخواه الهیده شوه، بگیم دیگروش میخوان الهیده شوه. امروز تتارستان میخواه الهیده شوه. همه اینا دیگر میخواه. چیچن 100 ساله ها شد میخواه الهیده شوه. مثل کافکاس چیچن طرف. خب این خوی نخوی میشوه. امروز پگه خوی نخوی در زمین روسیه 10 کشورهای نو پیدا میشوه. 10 کشورهای نو در زمین روسیه پیدا میشوه. ایرا روس میخواه نمیخواه، یادرش هم فایده نمیکنه و غیرش هم فایده نمیکنه. 10 کشور نو در روسیه پیدا میشوه در همین 50 ساله. در همین 50 سال 10 کشور نو در روسیه پیدا میشوه. چه داغستان باشه، چچنستان باشه، تاتارستان باشه، بگیم یاکوتستان باشه و غیره و غیره و غیره و غیره کشورها 10 کشورهای نو مستقلی میگیره از دست روس. و بگیم چوموترین ملت در همون دنیای روس میشه با این کارهای کدگیش. چوموترین ملت در دنیا دیگه روس میشه که هیچ که دیگه را پریزنواد نمیکنه. یعنی پسترین تای شتم موندگی ملت روس میشه با این کارهای کدگیش. برای روس یک ملت اقلا دوست نداره، یک رفیق، یک کشور رفیق نداره. تکیه با خیتوی که اگه که خیتوی توفتیلش که نیمی زمینش کشید گرفت ولی با دلش سیل موندگی با دلش بکشه بگیره. میدونی نمیره نیست. از 15 ریسپوبلیک اطرافیش همش برای را یکش چورک است، یکش نمیدونم خچ است، یکش مخچ است، یکش نمیدونم تاتار است، یکش دشمن است، یکش همش دشمن است. همه هیچ که با روس دوست نیست. برای همون دوستای عزیزم نترسین، نه بر بگردین، سم غلاونی وطن بر بگردین، کوشش کنین یک سال نیم سال یک وطن در بگردین. ما میتونیم وطن مونه از همون غلامی روس و همون نسل موندگی روس هم همون امام علی را میتونیم ایسر ما نابود کنیم و ما 10 کشورها قطعی میتونیم سازشنامه کنیم افیتسالی کار کنن. البته تمام زمین تاجیک برای تاجیکستانی است. زمین تاجیکستان ما نمیبریم ایگش نگیره. یک مهلت بگیم که زمین را گندم میکنیم. هر که سالای 90 خیل بود گندم ها میکدیم برآمده نمیدونم و غیره کارها میکدیم، زندگی ما نمیبردیم و امروز ما نخواهیم مرد از گشنگی. البته زمین میکنیم و غیره و غیره. ما خودمون با پا میمونیم. او قدر تیله و تنگای تاجیکستان است میفروشیم، ما خودمون با پا میمونیم. فقط ما باید بگیم که همون دست پرور روس امام علی را باید نابود کنیم از تاجیکستان، از این سیاست نابود کنیم. نه از تاجیکستان، نه از سیاست نابود کنیم. برای کنار بشینه و ما جوانو در دست خود بگیریم، بس کنین ملت پرستی و ملت گرایی را. ما تاجیکستانی باید ما دست به دست شویم. کی چی هنر داره باید هنرش نشان بده، کی چی توانایی داره باید تواناییش نشان بده برای پیشرفت وطن، برای پیشرفت ملت که دیگر در بدر مردم کوچروی مردم نشود. باید ما را بگیم که حتما آماده کنیم و آمادگی بگیریم برای این چیز. بس بدگیست تای شتای کیمکیو اروپا میگن اگر از ما بیایم اروپا را ما احوال روس میکنیم.
имрӯз ҳам Аврупо як 4 тай омадаги тоҷикда сар кардаги қонуна правата бирад пешай тарика фалонита биёр ай давлатат коғази нисуди мисти биги биё азу ҷайнаи дар корай ази ҷайнаи дар корай хулас июам ҳам болои сари мо шумо уже сар кардистан агар мо ӯ масае ки дар Россия ҳастем агар Аврупо биёем Аврупо мо аз бигем ки аҳамиятш натев хеле каниззодаҳо ҳастанд хеле каниззодаҳо ҳастанд мо ҳами Аврупо ҳам бием ку ҳами Аврупо ҳам кори уруса дар сари мо мекунад мефаҳмед мега чизи мардум зебанда мегирад мешаи шарманда бале хонаи мардум зебанда буд соз буд зиндагимона мебурдем ина имрӯз зад сирмон кард шидем шарманда дар лави границаҳо ва бародарои азизам ранги бесоҳибо намедонам муҳтоҷ фалони тв наира бумонин и шармандагии шумо аст ҳамин чизҳоро наброрем ман аз шумо хоҳиш мекунам ина зиндагии мо дар иҷа мо баръакс дар ҷомеаи ҷаҳон бесоҳиб будан ё намедонам як рих будани худмона нишон медиҳем ки мо як рих ҳастем ки моро любой одами намтари использовать мекунад баръакс минусҳоро пинҳон кунед шумо фақат плюс буброред дар ҳамон ҷомеа плюс буброред минус наброре намедонам як хеле телефон қадди ма пул надорам кардами дигар запис кардиста ӯра съёмка карда мондааст шумо заифии худтона бештар дар интернет мегузоред мутаассифона чизи заиф ки бешид як ҷумлаи заиф дохил мешавад чизи фаҳш ки бешид ҳамун фаҳш дар дохил мешавад имрӯз мутаассифона мо худомон ҳам заиф нишон додем ҳам фаҳш нишон додем барое ки интернет ҳамо пир кардем на чизҳои даркорӣ балки фақат чизҳои фаҳша чизҳои заифӣ ма дар болои дарахт ба ҷо шидем фмс мора сиркеста пай шаълои гулхоҷа ҳам дигар фмси наи сиркада болои дарахт биромадааст яъне шумо бештар заиф будани худтона дар дигарон нишон метиҳем ки чӣ қадар шумо дашмондаву сағираву бесоҳиб ҳастем бибинен як чира бечораро раҳмуша ҳеч кас намехоҳад фаҳмидед агар ози ҳамин мардуми чеченко ҳам мисли шумо бечора боша ҳамин урусо ҳаморо ҳурмат мекунад мегӯянд брат ти чеченист мегӯянд ба худо мезананд аз тоҷик доҳолша бад мекунад барои чӣ дар пеши чеченас як дона чеченас даҳо урус сари хам мекунам еста барои он ки уно ғуруршона нишон метиҳанд ҷои заифишона нишон наметиҳанд уно ҳам доранд ҷои минус заифӣ доранд ҷои минус доранд ҷои бигем баъзе гапҳо аст не ки ҳеҷ вақт худша на бепул нишон метиҳад на худша гадо нишон метиҳад на бигем ки худша ҷои заифиша нишон метиҳад яъне ҳамин чизе ки мемонад як номус аст ғурур аст бигем ки ягон инсон ози ягон таи мау шумо намедонем ки кадом тарафи ҳами бигем ҳами мардуми чечен дар куҷо ягон ҷода хеле як заифӣ дорад ёфта метонен барои ман наметонен ман ҳам шояд ёфта натонам барои ӯ чизҳоро ҳеҷ вақт ино дар интернетҳо раҳ наметиҳанд байни худошон шояд ягон аст ҳамин чизҳои камбудӣ шӯхиҳо доранд байни худошон неки инора ҳеҷ вақт дар интернет намемонанд принсип аст принсипи як миллат аст ва мо принсип надорем мефаҳмед наведа мо надорем принсип мо ҳами фақат намида тинкор кунем намедонам як кас арақ задеста съёмкаш кунем пинҳонӣ як занак як намедонам як девонаи занака мегирем рӯзи дроз съёмка мекунем намедонам фалони ҷоным мебирем медимечи ҷоным мо рӯзи дроз намра съёмка мекунем мемонем леки намедонем ки и ҳам психикаи мода зарар мекунад ҳам дар чашми дигаро моро заиф нишон метаҳад ин чиз и хеле одами нимақл дар ҳамаи миллат ҳаст шумо фикр мекунед дар мардуми доғистони чечен нестам хеле бигем камақлтар одам бошад ҳаст не ки ӯро абсолютно дар интернет раҳ наметиҳанд раҳ додаги одама меқапанд ку худшон медонанд чӣ кор кунанд ва имрӯз мо заифем имрӯз худи Путин ҳам боша худи дигар ҳам боша бибин раҳмонов каду қати рӯзи дроз селфи мекунад Путин мерава қати бачаҳои Кадиров селфи мекунад ва ин чиза Путин барои худаш гордост медонад ки қати бачаи Кадиров селфи кардиста
фахр медонам. Вот смотри, Россия да нишон дода истодааст. Урусо да бибин ма бачаҳои Кадиров қатъи селфи дорам, ма ё қатъим ҷуръат, мо ё армияи моан. Мефаҳмӣ намира? не иҷа Раҳмонов агар 1% виноват боша, 99% худи мардум виноват аст дар иҷа. Айби мардум аст, ман гуфта истодам. яъне ҷои заифи хитон ҳар рӯз мегирен дар интернет мемонем. ё духтаромона иҷозат доди сема рӯз дар интернет биромадай намедонам арақ задестан бо худмон сёмка карда хи монда истодем. мефаҳмӣ намира? ё чор таидиган қунтиёмона иҷозат додагем биромадан худошона намедонам занаки пӯшидан ҳамҷа шишта якдигара фалони ма бихин эҷа ма бихун эҷа ма бихи бимбари падари налад бача як ранги занак биромада гап задиста. мо худмон номусомона мо худмон минус кардем партофтем. мефаҳмед? тра он вақте ҳурмат мекуна аз медонед мегам ку вақте ки душман агар заифи ҷои заифи тра бидона ку ва душман тра эҳтироф намекунад. душман бояд ҷои заифта надонад. мефаҳмед? имрӯз барои чи Эмомалӣ миллион ҷо заиф ҷои моро мекувад. ҳар як инсон ҷои заифӣ дорад, слабост дорад. Эмомалӣ Раҳмон миллион ҳилаҳо мекунад. кӯира оташ боша, очаш боша, занаш боша, гудакш боша, чиш боша ҷои заифӣ. мефаҳмӣ? миллион ҷо мекувад. кем ҷои заифита бихапава аз ҳамҷа тра муттаҳам кунад. ва мо худмон ҷои заифимона дар интернет рӯзи дурӯз влажид мекунем, мемонем, рӯзи дурӯз паҳн мекунем. мо худмон луқма дар бегонагон метем ки мо заиф ҳастем, мо тарсу ҳастем, мо номард ҳастем, мо беномус ҳастем гуфта мо худмон рӯзи дурӯз дар интернет ина мемонем. мефаҳмед дӯсти азизам? аввалин кори бояд мо сар кунем ислоҳ аз худмон бикунем ва гурӯҳи ҷавонон бояд ташкил шавад. дар Тоҷикистон инам хеле сёмка мекардаги инсонҳоро ёфта ялав. хоб полни рост гуфти ҳамн гапо туфализинай суфализин кунанд ки полни сайтҳои чизо бояд удалид шавад. тамоми олами интернет бояд тоза кунен ин чизоро. барои чи бибинен миллионта инам хеле чиз аст, мо падилид намекунам. миллионта аст одамо падилид ман намекунем ира падилид. яъне ман ба ки нишон бутам ки ман инами дараҷа фоҳиша аст миллати ман. ман ба ки нишон бутам ба ин дараҷа заиф аст. дар ҷаҳониён нишон бутам ира. ин хатои бузурге аст ки як инсона як духтара ахмақиша як фалонира ахмақиша бигириву Эмомалӣ Раҳмон лаънат ба ту бинавишиву ура видео шамонӣ гӯё ки Эмомалӣ ира ин кора кардист. ман ҷавону бародароро гуфтам ин инсоно накунен ам хелра падилед, намонен ами видеора. ин заифӣ аст. Эмомалӣ проблема Эмомалӣ дигар аст. ин кӯчада рақсидагӣ инсон проблема нест дар ҷо. ти кӯча рақсидагиро мемони Эмомалӣ фалонӣ аст, намедон фалонӣ аст. мо рақобат бо сиёсат дорем ё рақобат бо рақоса дорем ё бояд алкаш араққир намедонем кӯчада сурудхон дорем. дӯстои азизам, ин масъалаи алоҳида буд, аммо ман дар ин масъалаам даромадам рафтам. масъалаи урус буд ва зарар фоидаи тасмимҳои урус буд. албатта ки гуфтам агар як чанд фоиз дар мо зарар куна ва бештар аз мо дар урус зарар дорад. яъне аз депорт натарсен, аз бировардан аз Русия натарсен. агар шахсан гапи маро бигирем ку масса биброем бирем, масса сумкотона ябор бигирем, масса биброем бирем. ман гуфтам канали ма як ябора 30 чандта одам пас шидааст. як одам мада навиш биромад алоҳида ки ака мо 3 нафар аз каналат подписатсия кардем, барое ки мо Тоҷикистон рафтеста будем, барои мо аз каналат подписатсия кардем, тоза кардем телефономона ва биромадем аз Тоҷикистон. и чинак дилшикаста наша ки мардум аз подписатсия карда биромадан агар подписатсия карда бошанд.
یعنی ما همه وقت قطعی هستیم و در بر هستیم، پدیشکا دستیم، بهترین کم مبارزی کاروچی همو یگان جو تغم نباشه. ما فقط از پیش کداگی سبب ما توجیکستان رفته استودیم برای همو توزه کردیم کانالمون. پول از پیش کسایی تلفن را توزه کردیم. برای همو اگر که کانالی من مثلا 30 نفر 40 نفر 50 نفر از پیش کرده باشه، پس اینجا این معلوم میشه که значит اینو روسیه را ترک کرده استودن، یعنی این منطقه را ترک کرده توجیکستان رفته استودن. به هر حال من از پیش سای شما یا پد پیش سای شما نزدیک شدگی هستم، نه خوشحال شدگی هستم. البته که همه همی کاری ما برای وطن است، گپی ما برای وطن است و هر تصمیمی که شما میگیرین اینم باید برای وطن و آینده وطن باشه. مقصد و مقدسات باید داشته باشه. مقصد آینده سازی، مقدسات این وطن است. اولین مقدسات ما برای ما باید وطنمون باشه، یعنی بدندانمون بقپیم برای ساختن این مقصد ها باید داشته باشیم. باقی دوستای عزیزی به نهایت گرامی و قدرم، انا پدرود تا بدرود های دیگر.